Division clear to te chibai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua ilongai thlang u Nimin Khan Govt Serchhip College NSS te chuan Thenzawl le Serchhip inkar kawngpui kama NSS Plantation samfai le thingphun nunglo thlakin hun man ani Nimin a thingphun hilen mui ni in kungsom ni phun belani NSS volunteers mi pasom pahni le meichia panga he natlanga hian an thoka NSS program officer pu H lelchan himale pusi laram lian ten an shwayani NSS Plantation thuru kram Thenzawl ro thi ni kuma tanga siam tharni in tuna hian thingkung ngiaw char lam khwang thli chom zil le len mui enge moza phun ni in anung thari le Nimin Khan Mizoram Kohhran Hruaitute Committee Political Party tele NGO hrangte thukhawmin hripui leng mek do letna kawnga hmalakho dan tur an sawiho Nimin thukhawma hian hripui do na kawnga pheikhai rual zo ka tanla kani theinan sarkarin all party meeting ko se antia kutna thoktu ten an thlai tharte omzeneya anti ralthe dan tur sarkarin ruwa manna siam ro seti in an rela COVID-19 hripui la kami pui an himtlan theinan vaccine na chak thei anga pek zui zel ni se mi pui te point COVID-19 in kai shwaina dan SOP le COVID appropriate behavior te zom that ni se anti ani heba ka hian COVID-19 shikai rang takasha chwa zungzung ani theinan test chak taka kalpui ni se anti a COVID-19 shileng mek dona shisel na konga mamote tha le changtung jok nei ani theinan sarkarin hmalakho se anti a shileng awanga harsat na tok mek te in chok jang khai ani theinan in emo dor emo lwa man in ngai na thiam ni se BPL le AY chung kwate sarkar bil hrang chu sarkarin ngai na thiam ro se ti in an rel bok COVID-19 shileng do konga na thoktu mi in pete le aizol khopui po na changa an thlai thar tam takron pechin tu te chunga lom thu an soyani nimin thukhawma hian Mizoram Kohhran Hruaitute Committee IO political party hrang BJP Congress MNF ZP MPC le ZNP IO te baka NGO hrang IO te an telani Serchhip Sub Hqrs YMA Hruaitute chuan Serchhip Darnam branch YMA area a Burma raltlan lo thleng tur te pualin thuamhnaw an lakhom Sub Hqrs Hruaitute ten an thuamhnaw lakhom Burma raltlan te tana anda hi voina hlantum nima se helaya be an be chan tur bera an nei te home quarantine an ni awangin an ron thleng le theidon lova an ron thlen huna hlan chhon tur ani ti kan thudon na chuan a soi tun din huna Serchhip Darnam branch YMA area le home quarantine chung ko somsari paruk omin positive som pali le positive first contact mi za pasari an omme kani COVID-19 vaccine chu athona pek chwa chunzom zel ni in vo in ni thlengin Serchhip pumpuya vaccine first dose lato mi singthum sang ni zahni somnga paruk omin second dose lato mi sang ni zathum som pali an ommek Nimin le vo in lama po vaccine pek chwa hi ngor taka kalpui chunzom zel ni in tuna hian kumsom pariata changa kumsom li pali inkar te hna pek chwa me kani a heti hian Mizoram puma vaccine first dose pek chwa to meanwhile singa sang riat zariat somli omin second dose mi singa sang thum zakwa somnga pahni hna pek chwa ani to bokani Voin Jing Khan Legal Metrology Enforcement Staff champhai te chuan anti dan thin pa ngai angin MS Mizofed Gas Agency champhai da tur ei rongbol na gas thleng te chu endikin bukling laubur somsari pasari an huchuak Truck registration number AS 11 DC 9733 manga gas ron phur thlen gas bur zathum paruk te chu uluk taka endik ani nuwa bur somsari pasari te chu bukling lauti mu chua ani awangin dan anga hmalak ngalani a gas phurtu truck driver Rebul Islam Karimganj Assam chu Legal Metrology Act 2009 manga shem ani gas booking lo te hi atlin lo zat ang zela chutin mantlom zo ka consumer te hne na shal turati ani Legal Metrology Enforcement Staff champhai te chuan nimin pia ju ni somni pathum sahni somni pakhat ni lai ni khan MS Mizofed Gas Agency da tur thau gas booking lo bur som pariat an lo man to boka aphur tu driver Aplom Hussein Laskar Lakhipur Assam chu dan anga shem ani Nimin Khan Mizoram puma COVID-19 positive mi zahni somni pali mu chwa tharani COVID-19 positive riat theichina
ZMC RT-PCR laboratory COVID-19 positive somthum pali mu chua ani a chuan laboratory sample test ringa COVID-19 positive mi som panga an omboka rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chua tharmi za somsari panga anom thungani heti hian Mizoram puma COVID-19 positive mi sangli zali somnga panga an omme kani voin chopmadar som pakhatle minute somli panga khan pu zoliana kumsomnga pali dorpui veng aizol tona ZMC falko na enkolmek chu COVID wangin aborala June ni ruka shikai mu chwa zingami ni in June ni riata ZMC a admit ani ti hian Mizoram COVID-19 wanga nun na chan mi somriat pariat an omto ani National Students Union of India Mizoram 10 Government Aizawl North College Principal in thu alo chwa to sut le turin an ngen Nimina Government Aizawl North College Principal Professor S. Haukan Lian Metin notification at angin Government Aizawl North College first selected li Setel College danga admission base kan omani chuan admission tilau tura sha tirna at swale admission fee refund at heilau ati chu National Students Union of India Mizoram NSUI MZ chuan poi ati thu an Soya Hehi University Grants Commission UGC notification nakal tlatani anti NSUI chuan sanghi som pariat notification UGC in alo soy angin higher educational institution HEI tetan admission fee le original certificate peklet le chungchanga zirlai college admission tito te chu engemo awanga hun tiam chunga an zirlai an chunzom theilo emo zirna mun an thlak du chuan an admission fee an pelet le turani ti ani anti a Aizawl North College Principal in admission fee peklet theilo chungchanga notification alo chua chu zirlai dikna rabe na le sanghi sompariat University Grant Commission notification bo chiatna ani awangin National Students Union of India NSUI Mizoram te chuan Government Aizawl North College Principal in notification alo chua hi cancel le turin an phut thu an chua tunkar ni lai nit laya mi kutwara thi ni nge shiat lal mingmoya na lan kuthak tu chu au ani ti shat chwa ani to Samfai police ten 12th.02 apu hi manin thubuai siam sakani nilai ni tlaidar thumvel khan lal mingmoi kumsom thum pariat chu a unau pa te na hliam na tak tuarin mu ani na lan PhD panpui ani mek lain lal mingmoi hi a hliam tuar lovin a boral zuya lal mingmoi hian alu a hliam ani awangin Samfai police te chuan chui zui ngalin lal mingmoi u tunsian munga kumsom limi chu thuzo fia turin anmana tunsian munga hian anaw lal mingmoi hi akut thlak ani ti apuang to atukuma bong tu thloin avua achwa sanzui ni in asoi tunsian munga hian tun malamin an unaw hi anin ti buai photo ti soin nilai ni po khan lal mingmoi hi a ina rui chunga lutin chwara chemte la in a in chopa amu hil zui ti soin aron harle huna chemte manga kut athlak angti a hlawa wangin bong tu thloin avove tamai ni in asoi 12th.02 pu tunsian munga laka hian Samfai police te chuan 12th thubuai an ziak luta kutwar tu lal mingmoi ruang hi na lan PhD ya postmortem ani nu in vuiliam ani Haryana nu patwa khachu an chung terem ti pui lo na an in nei wangin delia an chena ina ka an ni apasal zok hi ahmuna boral ngalin anupui hi damdo ina enkol me kani thung Vineda hiya Haryana Sonipat khwa chengthin le anupui kumsom pakomi kiranda hiya te hi Delhi Watkar Amber High Village annu pa in an khosa an chung terem ti pui lo na in nei ni in Nimin Khan an chen na bula silai keng mi tu ti shat lo parukin annu pa hian an kap chiama apasal Vineda hiya hi voili silai ka ni in kapo chon lovin ahmuna aboral ngala anupui kiranda hiya hi voinga ka ni vethungin Venkateswar Hospital Delhi ashwai ngalani adin mun angai tom le thilti swal tu te hi police ten an zongzui me kani Miami USA building chong som pahnia sang chima mi pakhat thito in mi somkwa pakwa chanchwa lovin an la meka chanchwa na ngor taka tho chunzom me kani he building hi kumsom lia upato ni in Nimin inkar khana chima achim chan tak hi shiat chwa alani lova mi za pahni borvel cheng anga shiat ani then khachu lak chwa to ni in mithi pakhat a to ami somkwa pakwa la tang te chan chwa na hi ngor taka lakal pui zel ni in thi le hliam an ombel nwalrin ani Copa America Group Stage khel chunzom zel ni in tukin zing Group A in khela Uruguay chuan J Quinteros on goal le Manchester United forward Edison Cavani goal mangin Bolivia chu 2-0 in an ne Paraguay in Sydney fa in Chile an ne ve bok
he in khel hmu nom taka hian team ni te hi anin nor tok le a Bolivia hian quarter final lu turin chak emo draw an mamo a goal om lova hun engemo chen an khel hnu minute somli na a Bolivia center back je Quinteros chuan an lama ati goal lova second half minute som sari pakwa a Manchester United forward Cavani chuan goal khat dang thun bel le in sihni fain ne nan changta ani Uruguay hian khel thuma point li an hmuto a khel khat dang labakin karle thole ni hian Paraguay an machon le dona quarter final ero an lut chiang to thungani Bolivia hian game thum khel to in ne an la nei lova table monga an omin khel khat la nei ma se an tan tlang ngai na a om to lovani group A in khel danga Paraguay chuan Brian Samudio le Miguel Almiron te gol mangin sihni fain Chile an ne a ball chang tam jok ma se Alexis Sanchez tel launa Chile team hian goal an khung thei meu lova goal om lova darkar chan ve an khel hnu lok minute som thum pali a corner atanga ball local chu Samudio chuan tawlutin sikhat fain ma an shwaya second half ten hnu lok minute som nga pathum na Chile defender medal chuan Paraguay forward C Gonzalez titlu in penalty an choya Almiron ronpen chuakin a hla lo chiang hle in khel top thlengin goal alu to lova sihni fain Paraguay hian hne na an changta ani he an chakna hian table a pahni na avor chho nge bokani Darnam to angin kopa hi group ni a then ni in group khata hian team nga an oma team li 10 quarter final an khel don ani group stage khel zo lani lo ma se Argentina Paraguay Chile le Uruguay te chu group A ateng in quarter final an lut chiang to ani naktuk inkar India sana adar ni le chan ve hian group B khel chun zom le ani dona Brazil le Ecuador in machonin Venezuela le Peru anin machon ve don bok group B a hian Brazil ti lo team li te hi tlathevek din hunading an ni a an point ani a in thlau lova in khel hmu nom tak ani arin om UEFA in elna a away goal rule a om to don lo Europa football thunei tu saber UEFA chuan season thar 2021 to 2022 season atangin UEFA club in elna ate away goal rule om to don lo thu an puanga UEFA club competition Champions League le Europa League ka te chuan first le second leg ka team ni te goal khung zat in anzel chuan away goal khung tam zok en chin ani a away goal khung tam zok hi an tlang mai china dan thar ang chuan team ni te anin draw ani chuan dan pa ngai anga minute som thum pek bela an la draw fo chuan penalty manga chak zok zon ani to don ani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chua thei chu ni e